Hauji hangna unajagadoriba si 42 Tengnopon constituency da akoi hana MLA oina thaupuram-badagi akoi numit nini gi mamangda haiba akoi MLA pham adu thadoga ngasi asi akoi Naga People Front haiba political party aduda nauna yaukhraba oja di Korungthang ni hamong to jabu impact news ki maikaidagi oja gi anoba journey gi namakta thagatsa pungse oja da ina ihana hana hangjaning je oja gi political career da hui Congress party se sukimati maru oi na so thodang lokhiba party mani haita masigi mathakta oja je Congress party gi working president amasu oirambadagi party je thado kanda NPF ta yarokhibagi main oiba maram je kari wakhalon dagi haiba NPF se yarokhibno political field sidi प्रजा मैम के अपाम्बा बहुत पिरकदोरिबा प्रजा सिंगे अनिंगबा अपाम्बा दुकी मखा पोले आदुकी मथक्ता हौजिक मतमसिदा नेशनल पार्टी दगी रीजनल पार्टी सिना हेन्ना इंपोर्टेंट ओरपा आदुका मसिसिना मागी फोकस एरिया से हेन्ना पिकना कोई रीजन सिगे ओइना कोइना ngang-bada matingthokna ngang-ba yaba dukumba ama laibsina regionalism se thajaba golena na sangakpani ta ojaga main oina panagadaiba koi BJP gi candidate oira kadabje hoji Manipur lengak sidasu minister oina leiba mioy amani haitar aduna ngasai Naga People Front se miyam gi wakhalon da Naga khaktagi oiba political party ne haibagi mind set leiba mi mayam jauri adugi mathakta lengak se pai matamda so daita loiba BJP gi candidate amaga aduju minister oiba amaga ojaga heng panarpha matamda ojana vote se yam irai laina kagani hani khambibra kamai le hauji question to khomdringeda en haining ba khara leba political party amadagi political party amada hongba targade leiriba 10 schedule sigi matungina koi hanna MLA to thokadabani mantri oiba yai ade ama oiba yai ato thoga anoba party amada switch tawgadabani aduga si Manipur da mayam ama party change thokre moi MLA tokte karigidam ta MLA to ibanapse masisu rule of law zatpa leibak asida MLA amana atoppa party amada shift toge hai batargadi ahan bamakta damasigi law assembly ba law makers na law breaker oiredo bane habki message se ai thamninge aduga hauzik ki hangliba question dugi je political party hai base hoi party dugi maming duna communal oibagi type ta bhab ta basi langani han haukiba KNR ga Kuki National Assembly Kuki National Assembly ga Kuki khakki wanate NPF ga Naga khakki wanate how ke election da 11 election da henglep kendra da Kuki gi mi amana NPF ticket ta bot lep kheba aduna takpadi NPF asi communal party nate Naga khakki party nate aduna soidna makki handak aina lep ka doriba kendra mahoksan su lep liba ai gi kendra asi प्रजा सिंगना मसिगी पार्टी से नागा खक्की नते मसे मयाम की पार्टी नहीं है बसे आई उच्चनिंगी अदुगा प्रूफ से तौनिंगी है बने अदुगी दमकता NPF असे आई केंद्र से असिगी राइट पार्टी ओइगद्रा न खल्लगा आई चंगजबने ओजाजे हुजि काबगी चांस से अनुम लैबा XMLA ने हैतार ओजाजे अदु हयंग इफ माइ पा हौद्र कांददि अस आइना पार्टी समान सेलुबदगी आई जे माइ थिगौनि कान इसादा निंगमदब कादि अदुम फारक कदबगी लैगदब माब्रो अदु सुब्ले लैरोय आइना थाजरगा मसीदा चंगगा आई रीजनली करेगद्रा रीजनलिज्म थाजरगा यावखरबना मदुगी रिग्रेट तो इंगोंद लाइक नि है खंदै ओजाना हुजि याउरिबा खुगी Naga People Front haiba political party se khoi lakadaiba 2022 gi train thoisuba election sida खुगी सिट कया मुक्ति सुजो सोदना सिदा कारकप यायना खल्ली अदो गवर्नमेंट सेम मतमदा NPF सिना कदाइ फावबा दायित्व लौगनि खनबियो मसिगी सिदी होय पार्टी ऑर्गेनाइजेशन हाइगदबनी आइदि ngasi खक्ता लाकपनिना मदुगी राइट पर्सन मक्तुदि आइना तेन खल्ले अदुबो hangbo hangabani NPF si han hojik sitting si mari lere aina thaja jabada sarkar anoba lakpasida major role sembase NPF no oigani not less than 8-9 kumadi lakadra na khalle
ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ BJP ꯅꯁꯨ ꯀꯪꯒ꯭ꯔꯦꯁꯅꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯁꯤꯠꯁꯦ 40+40+ꯁꯦ ꯂꯣꯏ ꯀ꯭ꯂꯦꯝ ꯇꯧꯅꯕ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯣꯖꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡꯗ ꯑꯣꯖꯥꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯦꯅꯤꯌꯔ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯁꯤꯌꯥꯟ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯤꯡꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯟꯁꯇꯤꯇꯨꯋꯦꯟꯁꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ BJP ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯪꯒ꯭ꯔꯦꯁꯁꯦ ꯁꯤꯁꯦ ꯀꯔꯤ ꯐꯤꯕꯝꯗ ꯂꯥꯛꯀꯗꯕ ꯃꯥꯜꯂꯤ ꯑꯣꯖꯥ? ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ ꯀꯨꯀꯤ ꯗꯣꯃꯤꯅꯦꯇꯦꯠ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗ BJP ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯥꯏꯠ ꯇꯧꯅꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯄꯥꯔꯇꯤꯁꯤꯡ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯇꯤꯀꯦꯠ ꯇꯥꯟꯅꯔꯤꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯤꯡꯁꯤ ꯂꯦꯞꯇꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯝꯒꯅꯤ ꯃꯗꯨꯁꯤꯡꯗꯨ ꯑꯇꯣꯞꯄ NPP ꯒꯨꯝꯕ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯗꯣꯜ ꯃꯆꯥ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯗ ꯑꯗꯨꯝ JDU ꯒꯨꯝꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯗ ꯁꯣꯏꯅ ꯂꯦꯞꯂꯛꯀꯅꯤ ꯈꯜꯂꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯅꯥꯒꯥ ꯗꯣꯃꯤꯅꯦꯇꯦꯠ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯀ BJP ꯒ NPF ꯒ ꯃꯁꯤꯒꯤꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯥꯏꯠ ꯇꯧꯅꯔꯛꯀꯅꯤ ꯑꯌꯥꯝꯕ NPF ꯅ ꯉꯝꯒꯅꯤ ꯈꯜꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥꯁꯦ ꯀꯪꯒ꯭ꯔꯦꯁꯁꯦ ꯊꯥꯗꯣꯔꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯣꯖꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯥꯗꯣꯛꯑꯝꯗꯥꯏ ꯃꯤꯀꯨꯞꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯪꯒ꯭ꯔꯦꯁꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯔꯤ ꯐꯤꯕꯝꯗ ꯂꯩꯌꯦꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯂꯥꯛꯀꯗꯕ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟꯁꯤꯗ ꯀꯪꯒ꯭ꯔꯦꯁꯅ ꯃꯣꯏꯅ ꯂꯤꯗ ꯇꯧꯕ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯒꯅꯦꯅ ꯃꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯟꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯄ꯭ꯂꯦꯠꯐꯣꯝ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯀ꯭ꯂꯦꯝ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯃꯣꯏꯅ ꯁꯤꯁꯦ ꯀꯗꯥꯏ ꯐꯥꯎꯕ ꯑꯣꯏꯊꯣꯛꯄ ꯌꯥꯏꯅ ꯈꯟꯕꯤ ꯑꯣꯖꯥ? ꯃꯗꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯃꯛ ꯄ꯭ꯔꯦꯗꯤꯛ ꯇꯧꯕ ꯈꯔ ꯋꯥꯈꯤꯒꯅꯤ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯑꯅꯥꯎꯟꯁ ꯇꯧꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯇꯤꯀꯦꯠ ꯄꯤꯕ ꯂꯣꯏꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯗꯨ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯥꯏꯕꯅ ꯆꯨꯝꯒꯅꯤ ꯈꯜꯂꯦ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯣꯖꯥꯗ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯑꯄꯤꯜ ꯇꯧꯍꯟꯖꯅꯤꯡꯕꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯀꯟꯁꯇꯤꯇꯨꯋꯦꯟꯁꯤꯁꯤꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯄꯣꯟ ꯚꯥꯏꯑꯣꯂꯦꯟꯁꯁꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯊꯣꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯏꯚꯟ ꯁꯤꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯉꯩ ꯆꯔꯛꯁꯤꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯤꯡꯒꯤ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯁꯤꯡꯗꯗꯤ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟꯁꯦ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯅꯠꯇꯦ ꯁꯦꯂꯦꯛꯁꯟꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯨ ꯂꯩꯔꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯀꯗꯕ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯑꯦꯟ ꯐꯤꯌꯔ ꯑꯣꯏꯕ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯑꯀꯤ ꯇꯨꯖꯨꯡꯕ ꯌꯥꯎꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯟ ꯄꯋꯥꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯅꯤ ꯄꯋꯥꯔꯗ ꯆꯠꯇꯅ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟꯁꯦ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯣꯖꯥꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯇꯦꯡꯅꯧꯄꯜ ꯀꯟꯁꯇꯤꯇꯨꯋꯦꯟꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯀꯔꯤ ꯄꯥꯎꯖꯦꯜ ꯄꯤꯖꯅꯤꯡꯉꯤ? ꯃꯁꯤ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯣꯏꯅꯁꯨ ꯉꯥꯡꯅꯕ ꯆꯤꯡꯒꯤ ꯀꯦꯟꯗꯤꯗꯦꯠꯁꯤꯡꯁꯤ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯅꯠꯇꯦ ꯁꯦꯂꯦꯛꯁꯟ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯗꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯣꯠꯇꯨꯗ ꯍꯥꯏꯍꯟꯅꯤꯡꯗꯦ ꯌꯥꯎꯔꯝꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯃꯛꯄꯨ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯁꯤ ꯆꯠꯄ ꯂꯩꯕꯥꯛꯇ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯒꯤ ꯃꯤꯍꯨꯠꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯅ ꯈꯜꯂꯒ ꯀꯥꯔꯛꯄ ꯃꯤꯁꯤꯡꯗꯨꯒ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯀꯟꯗꯤꯁꯟ ꯑꯃꯗ ꯀꯥꯔꯛꯄ ꯃꯤꯁꯤꯡꯗꯨꯒ ꯑꯦꯛꯁꯔꯁꯥꯏꯁ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯁꯦꯕꯥ ꯇꯧꯕꯗ ꯑꯗꯨ ꯈꯦꯠꯅꯕ ꯂꯩꯒꯅꯤ ꯑꯩꯅ ꯍꯟꯗꯛ ꯂꯥꯛꯏꯕ 33 ꯁꯨꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩ NPF-ꯇ ꯑꯩ ꯌꯥꯎꯔꯦ NPF ꯌꯥꯎꯕꯁꯤꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯣꯃꯨꯅꯦꯜ ꯇꯥꯏꯞꯀꯤꯗ ꯂꯧꯕꯤꯒꯅꯨ ꯄꯤꯁ ꯂꯩꯍꯟꯕ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯄꯤꯁ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯕ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄ ꯂꯩꯔꯣꯏ ꯀꯣꯃꯨꯅꯦꯜ ꯂꯥꯏꯟꯗ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁ ꯇꯧꯕ ꯑꯐꯕ ꯑꯣꯏꯗꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ प्रजाꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯃꯁꯜ ꯄꯥꯋꯔꯗ ꯄꯩꯁꯥꯗ ꯈꯜ ꯑꯣꯜꯂꯒ इलेक्शन मिहुत खनबीगनो प्रजागीदमक्ता स्टेटकीदमक्ता खल्लगा मयामगी सेवा तौब ngamgadaba right person adu खनबीरगा मद कारकपदना प्रजागी सेवा तौहनबियु हाइबसे यसमना अपील तौनिंगी particularly आइगी 42 टेक्नोपल असेंबली constituency asi जात सुना लेबा अदुगुम्बा एरिया नि मसिगी सिदा कीहल्लगा अदुगा वोटर सिंबु राइट पीददुना बोथादबगी राइट पीददुना अदुगुम्बा तौहनिंगदे थोखनिंगदे थोकनिजु खनदे माउसानासु कोई केंद्र सिदा ngasi fawdi peacefully aduga irang leitaduna sum khalaga praja ge apamba misak aduna karaga seba tawi epsi e haijaninge